Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSC Channel. Pagi yang indah, pagi yang cerah, Jumat berkah. Saatnya kita berbagi tanpa henti. Inilah potret kegiatan Jumat berkah, berbagi berkah di hari Jumat. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih berjalan lancar. Semangat terus, semangat berbagi, semangat keberkahan untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita donasikan untuk kegiatan Jumat berkah hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya, meluaskan rezekinya, memudahkan segala hajat dan cita-citanya. Amin. Terima kasih banyak kepada semua pihak, semua relawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk kegiatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan rahmat yang untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم